ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mudahwema kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende ibashikiriza amakuru abatosoye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Akaba ari inkuru ikomeye idushitseho ngaha kuri Mbonesha kuri tugiye kubashikiriza mu buryo butosoye, aho igisirikare cy'u Burundi kirimo kirahabwa imyimenyereze idasanzwe iri gutangwa bigizwemo uruhare n'igihugu cy'u Bubiligi. Bikaba ari biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo igisoda cy'u Burundi kibashe kugira imyitozo ndetse n'amahugurwa karishye y'ubuyinga bwa none, aho bari kubihabwa bigizwemo uruhare. Kuri ubu biravuga ko intwazangabo nyinshi zaturutse mu makampa atandukanye militeri kuri ubu ngubu arizo zitabiriye iyi myimenyerezo. Bikaba ari ibintu biri gukorwa mu gihe bimaze iminsi bitangazwa ko leta y'u Burundi imaze igihe kinini iri kuba yagaragara mu bikorwa byo gufasha FARDC urugamba. Turarebera hamwe zone de compas ndetse n'uburyo bari kuzitegura. Turarebera hamwe technique de reconnaissance et de renseignement biri gukorwa ndetse na navigation militaire. Ibiro ni bimwe mu biri kwigishwa n'abasirikare mu buryo butandukanye, ni mu gihe kandi biri gutangirwa mu bigo bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Byose rero bikaba biri gutangirwa mu bice bitandukanye. Hari abari kwigishirizwa kuri centre de instruction de Mukoni, centre d'entraînement commando de Gitega ndetse na base navire de Rumonge. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri gutangirwa muri Ecole des cadres de Bujumbura. Turebere hamwe kandi n'ibiri kubera muri Kado Muzinda. Ikaze cyo ndasabone tubane mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ariko hagati y'abanywanyi mbere uko twinjira muri inkuru ijyanye n'imyitozo ikomeye iri guhabwa igisoda cy'u Burundi, reka tubabwire inama ikomeye n'ubundi yabanje gutegura operasiyo zikomeye ziri gutegurwa zo kwambura umutwe wa M23 ibice wigaruriye. Aho rero ari inama yakozwe bigizwemo uruhare n'u Burundi, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ububiligi. Nkuko rero amakuru aratugeraho ngaha aravuga ko umubwiro bukomeye Bujumbura ku munsi w'ejo kwigenegerezo 13 uruheshi 2025 mu buryo bw'ibanga ryuzuye mu bwiru n'iperereza rihanitse. Guverinoma y'u Burundi yakiriye inama yari yihariye yahuje intumwa z'igisirikare cy'u Bubiligi n'abahagarariye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igamije gutegura igitero kinini cya gisirikare cyiswe Operation Silence do Sahambwe kigamije kurandura burundu umutwe w'inyeshyamba wa M23 by'umwihariko ndetse mu bice byegereye ahangaha Uvira, aho bitangazwa ko bafite ubwoba mu bice bitandukanye yaba mu Nyakiri ndetse n'ahangaha hitwa Kindu, aho bivugwa ko M23 ishobora kuhafata bigashyira ibyago bikomeye ndetse n'amakuba ku gisirikari cy'u Burundi. Ibyatumye abatwazanga intwazangabo nyinshi ndetse n'abanyapolitike n'abahanga mu bibanyi n'amakungu baterana, nk'uko byamijwe n'amakuru twahawe n'umwe mu basirikare wari uri muri iyi nama. Yavuze ko ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi bigitabiriye inama, bikaba rero bivuga ko yabereye muri Club Dirac Tanganyika iherereye mu karere ka Kinanira hafi y'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Bikavuga ko abayitabiriye barimo umusirikare ufite ipeti rya colonel uhagarariye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'undi ufite ipeti rya general major umugaba mukuru w'ingabo za FARDC yarahari, ndetse na general de brigade Daracroix uba mu ngabo z'Ububiligi, aho bivuga ko yari yoherejwe kugira ngo acara nonosore ibikorwa byose birimo birategurwa. Byose byagizwemo uruhare na Kisekedi Chilombo. Nkuko rero byari byatangajwe mu makuru yagiye asakara mu kwezi kwa gatatu ari ku itariki 24 muri uyu mwaka, indege y'igisirikare mu bwoko bwa Desert Falcon 7X yaturutse i Buruseli yageze i Kinshasa ikomereza Ikindu muri Maniema isubira i Kinshasa mbere yo kwerekeza i Bujumbura, aho yamaze umunsi wose. Ibi byose byabaye mu minsi mike mbere y'uko ubumwe bw'Uburayi cyangwa se Union Européenne buha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkunga ya miliyoni 20 z'amayero, aho byagaragaye ko hari mu gikorwa gikomeye cyo gutegurwa iyi gahunda yo kurwana mu buryo buhuriweho.
ihuriro ry'indege ndetse n'inama zibanga hamwe n'imyimenyerezo y'abasirikare b'u Burundi bigizwemo uruhare n'Ububirigi bikaba rero bikomeje gukorwa mu rwego rwo kugira ngo intambara irusheho gukomera. Biravuga kandi ko hari abasirikare ba FRDC n'aba FDNB bagiye guhabwa drone z'intambara, ibifaro bito ibizwi nka mini tanke ndetse na za radari z'ubutasi. Byagaragaje ko u Burundi bugiye kuba bwakakira ibikoresho by'igisirikare bifite ubuhinga bwa none biturutse kuri iyi mfashanyo ikomeye amakungu ari kugenera igihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko Burundi bwemeye gutanga inzira n'inkunga yo gutangiza ibitero binyuze mu misozi ya Kibira, Gatumba, Rumongi ndetse n'Amabayi, aho abasoda bavuye mu Burundi bazajya bafasha aba FARDC kwinjira mu misozi ya Ruzizi no mu mashyamba ya Sarambwe. Biravugwa ko kuri ubu ngubu rero bigoye ko FARDC ibasha gukora deployment, aho bivugwa ko indege izaja iragurukana abasirikare maze bakagwa ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye maze bakurizwa muri iyi misozi bigizwemo uruhare n'abasirikari b'u Burundi. Aha rero hateganyijwe igitero cya gisirikare gishobora kwifashishwa indege zizatangwa n'Ububirigi nk'uko bizatangajwe n'umwe mu bayobozi ba Euroforo utifuje ko amazina ye atangazwa. Ibi birakorwa birimo gukorwa mu bufatanye n'inzego z'iperereza z'Ububirigi n'iz'u Burundi kugira ngo M23 ihagarikwe burundu ndetse ingufu zayo zibashe kuba zahagarara. Ariko hagati aho umuvugizi w'umuhari wajengereje ubutegetsi bwa Kinshasa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yari yatangaje ko iyo nama ari igikorwa cy'amakimbirane kidasanzwe kigamije gusenya amahoro mu burasirazuba bwaha muri Kongo. Yagiye yigeze kugira ati niba hari ibihugu bitatu bifite igihe cyo kugambanira umutwe umwe ugizwe n'abana b'igihugu bashaka amahoro, bivuze ko ubwoba bwabarenze. Ibyo biragaragaza ko M23 itaki umutwe usanzwe ahubwo ihagarariye urumuri ruhangana n'umwijima w'ubutegetsi bw'Kinshasa. Batayo ya 31 ya FARDC ikaba igiye gufatanya n'abasirikare boherejwe n'Ububirigi mu gace ka Kibombo kazakomerezamo imirwano berekeza Ibaraka bagaca ku rugabano n'u Burundi ku cyambu cya Kagwema. Abasirikare b'u Burundi bazaturuka ahitwa Ruhwa, Banyamurenge, barimo rero bamwe mu bavuga ko batorohewe n'ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubw'Kinshasa bumaze igihe bubarasa amabomba akomeye. Abasirikare 250 ba Euroforo n'abandi banyamuke ziravugwa ko bagiye kuza muri operasiyo zikomeye. Aba rero n'abaturutse mu burasirazuba bw'Ububirigi. Biravugwa ko rero hari amatsinda azazanwa harimo icyiciro kirwanira mu kirere kizajya gifasha FARDC gukoresha drone zoherejwe n'Ububirigi kugira ngo abasirikare babashe gukora operasiyo zitarimo amakosa. Biravuga ko iyi nama ibaye mu gihe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'impande zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga zisaba ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizakemuka binyuze mu nzira z'ibiganiro. Ariko kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikomeje gahunda yo kurwana ndetse no gukora ibikorwa bitandukanye ibya gisirikare. Abasesenguzi bagize icyo batangaza, ariko mbere ko turi buze kureba icyo abasesenguzi baca batangaza, reka tubanze dukubite amaso mu bijyanye n'izo operasiyo karundura igisirikare cy'u Burundi gikomeje gutegurirwa. Tureba imyitozo uko irimo irabandanya mu bice bitandukanye. Reka dukomeze, ariko ntiwibagirwe gufyonda sabone kugira ngo uraje ubu wa mbere mu kuronka amakuru ngaha tubashyikiriza. Reka tujye mu myitozo ikomeye. Aho kugeza ubu mu gihe umutekano w'u Burundi ndetse n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa naho bigeramiwe bitewe n'uko umubare M23 dukomeje kugenda usatira igisagara cya Uvira. Imitwe yitwaje intwaro yagiye ifasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntibyatanze umusaruro. Ifoto yafatiwe ku cyambu cya Tanganyika yerekana umusirikare w'Umudage ari gutanga amabwiriza n'amahugurwa ku ngabo z'u Burundi
mu myiteguro yo kurwanira mu mazi bizwi nka entraînement amphibien igamije kongerera ubushobozi bwo guhangana n'inyeshyamba ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika no mu misozi miremire naho haratangwa imyitozo ikomeye. Iyi gahunda iri mu murongo wiswe Opération Resurgence Militaire 2025 aho igisirikare cy'u Burundi kiri kwakira imyimenyerezo yihariye itosoye y'ingeri zitandukanye harimo combat rapproché kurwanira hafi y'umwanzi. Iyi ni imyitozo iri gukurikiranirwa mu nyubako no mu duce duhanamye cyane cyane mu birindiro bikunze kuba bifite isura n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mashyamba. Hari kandi gutangwa ibizwi nka patrouille fluviale et la castre gukora amarondo mu mazi yifashishijwe amato y'igisirikare kugira ngo habeho gukumira ibikorwa by'inyeshyamba bishobora kuba zakambuka bikagera i Burundi kuko bafite impungenge ko mu gihe umutwe wa M23 waba ugeze Uvira ushobora kugira umujinya ukaba wakinjira i Burundi ukurikiye abazarendo. Ni mu gihe kandi ari gutanga ibizi nka navigation militaire ubumenyi bujyanye no kugendera mu mazi mu buryo bwa gisirikare no kugenzura icyerekezo mu mazi ibizwi nka orientation nautique. Ni mu gihe kandi ari kwigishwa technique de reconnaissance et de renseignement uburyo bwo gukusanya amakuru y'iperereza ku byerekeye imyitwarire y'umwanzi. Hari kandi gutangwa amasomo ajyanye na muwavre interme guhugura abasirikare ku mikorere hagati y'inzego zitandukanye infantry hygiene artillery force spéciale aho rero bose bari guhabwa imyitozo ibategura mu gihe gito kugira ngo bakomeze akazi biyemeje ko gufasha FARDC urugamba. Hari kandi imyitozo izwi ku izina rya Survey en zone de combat cyangwa se survey tactique uburyo bwo kubaho no kurokora mu bihe bikomeye by'intambara cyane cyane mu mashyamba ndetse no mu misozi miremire. Iyi myitozo iratangirwa ahantu hatandukanye hateguwe bigizwemo uruhare n'igihugu cy'u Burundi aho bamwe bari kuri Centre d'instruction de Mukoni CMU aho hatangirwa amasomo rusange y'igisirikare formation initiale ndetse n'imyitozo ya infantry. Ni mu gihe kandi abandi bari Centre d'entraînement commando de Gitega CGSG aho rero hari gutangirwa imyimenyerezo ikomeye y'abasirikare b'intarumikwa harimo no gutegurirwa ibijyanye no kuba bakinjira mu birindiro by'umwanzi mu buryo bworoshye. Hari kandi ahandi hazwi ku izina rya base navire Rumongi. Iki ni ikigo giherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika niho hari gutangirwa imyitozo y'amato y'intambara ndetse no kuba babasha gukora operation karundura zo mu mazi. Hari kandi École des cadres de Bujumbura iri gufasha abasirikare bategurwa b'abofisiye bafite ubumenyi bwo gutegura ndetse no kuyobora imirwano aho bari guhabwa amahugurwa bigizwemo uruhare n'abakomando baturutse mu gihugu cy'Ububiligi. Hari kandi Kado Muzinda aho ari gutangirwa amasomo aho n'ahantu h'ingenzi hatangirwamo imyitozo yihariye ku basirikare bashinzwe ibikorwa bya contre insurrection. Aho rero bitangazwa ko ibi byose biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo babashe gukumira ibitero byose uretse kongera ubumenyi bwa tekinike n'igisirikare. Intego y'iyi gahunda no guhindura FDN bikaba igisirikare cyiteguye gukumira no gutsinda imitwe yitwaje intwaro irimo M23 Red Tabara ndetse n'indi yose ishobora kuvuka igamije guhungabanya umutekano w'u Burundi. Umwe mu basirikare bari ngaha bari guhabwa imyitozo utifuje ko amazina yatangazwa waduhaye amakuru yagize ati iyo tubonye ubumenyi nk'ubu bwo kurwana mu mazi gukora patrol no gusoma icyerekezo cy'umwanzi hakoreshejwe uburyo bugezweho twumva ko Burundi burimo kugira igisirikare kizahangana n'umwanzi uwo ari we wese. Igisirikare cy'Ubudage cyatangaje ko kiri gushyigikira FDNB mu rwego rwo guteza imbere umutekano mu karere ndetse no kugira ingabo za Afurika zikomeye. Umuyobozi w'itsinda ry'Abadage barimo guhugura aba basirikare yababwiye ati dufite inshingano nk'Ubudage zo gutanga umusanzu mu guhashya iterabwoba no kurengera ubushobozi no kongera ubushobozi ingabo ndetse n'iz'abafatanyabikorwa. FDNB ifite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga turashimishwa n'ubwitange bwabo. Iyi myitozo ikomeye igamije guhindura FDNB ikaba igisirikare gishoboye gutabara abaturanyi no kurinda imbibi z'igihugu n'umutekano muri rusange.
kuva umuhari wa M23 wasubukura imirwano ikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru bizagiye bigaragara ko leta zitandukanye zo mu burengerazuba bw'isi hajya haboneka izisaba ko habaho ibiganiro, ariko Ubudage bwaciye iruhinga nyuma ibihugu bigize Union Européenne bo bemera gushyigikira coalition ya FARDC bagamije ko imirwano ikomera. Ibi byose rero ni ibintu byagiye binengwa, ndetse bamwe bakavuga ko amaraso azameneka iki gihugu kizabibazwa mu gihe imirwano ikomeje ndetse iri gufata indi ntera. Kuri ubu ngubu biragaragara ko FDNB iri kongera umubare ndetse n'umuhate ishyira mu mirwano ikomeye ibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imwe mu nkingi z'ingenzi iri gushyirwa imbere n'abarimu b'Abadage bigisha ikoranabuhanga ryifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Muri gahunda FDNB irimo guhugurwa mu buryo bwo gukoresha système de communication tactique radio numérique sécurisé, uburyo bwo kugezwaho no guhanahana amakuru hagati y'amatsinda hatabayeho kuba umwanzi yayumviriza. Hari kandi drone de reconnaissance, indege nto zitagira abapilote ziri kwifashishwa mu gukurikirana imyitwarire y'igenzura mu bice bigenzurwa n'umuhari M23. Hari kandi cartographie numérique des zones de combat, gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga GIS mu kugenzura uduce two mu misozi ndetse no mu mashyamba ya Kongo. FDNB yagiye yinjizwa mu myitozo igamije kuyitegura mu buryo bwihariye bwo kurwanira ahantu hagoye, harimo combat urbani, kurwanira mu mijyi, mu masoko no mu nyubako ndende ndetse no muri centre z'ubucuruzi, kuko bivugwa ko mu gihe M23 yakinjira Uvira batagomba gutinya, bagomba kurwana mpaka bakayisubiza inyuma. Ibyatumye hatangwa aya mahugurwa yo kurwanira mu mujyi, kuko bateganya ko mu gihe urugamba rwakomera batagomba gusubira inyuma nk'uko byagiye bigenda. Hari combat de montagne, kurwanira mu misozi, biri kwigishwa aho bari guhugurwa mu kurwanira mu nzira zimanuka ndetse n'ahantu hahanamye cyane. Bikaba rero biri buze gukomereza hitwa Ruyigi, Rumonge ndetse na Bujumbura Rirara. Hari imisozi aho abasirikare bari buze kwiga kumanuka bifashishije imigozi mu misozi hanamye, ndetse bigaragara ko ari ibintu bagomba kuba bazi. Hari kandi gutangwa amasomo azwi nka combat ennemi equitike, uko abarwanyi bashobora gusatirwa cyangwa gutabwa muri yombi banyuze mu mazi, bagatabwa muri yombi cyangwa se bagakumirwa. Rero haratanga imyitozo yihariye ikorwa hifashishijwe bateau pneumatique de acite, amato y'intambara cyangwa se masque de plonge n'ibikoresho byo guhumekera mu mazi, appareil respiratoire sabotique. Aho bitangazwa ko bari kwigisha kwambara imihombo ku mazuru mu gihe bamanuka mu mazi, kuko bivugwa ko mu gihe urugamba rwaba rugeze Uvira igisirikare cy'u Burundi kigomba kurwana nk'abiyahura, kuko nta yandi mahitamo bazaba bafite uretse kurengera igihugu cyabo. Mu gihe FDNB bifite amashami atandukanye nka infantry, marine nationale, jeune militaire, service de renseignement militaire n'abandi, hariho gahunda zihuza inzego zose mu buryo bwo gukorera hamwe ibikorwa bigaragazwa muri operation combine, imyitozo ishyira hamwe ingabo zo ku butaka n'izo mu mazi mu kurwana. Bikaba bivugwa ko imyitozo izatangwa mu mpera z'uku kwezi. Hari kandi soutien logistique cyangwa se logistique opérationnelle, kugenzura uburyo intwaro, ibiribwa n'ibikoresho byo kwa muganga bigera ku basirikare mu gihe cy'urugamba, kuko wagiye usanga kenshi byaragiye bigorana. Hari kandi deployement rapide cyangwa se force d'intervention rapide, gutoza amatsinda yihariye ashobora kujya atabara aho ikibazo cyagaragaye mu gihe gito, kuko wasangaga rimwe na rimwe ab'umusada babura mu gihe urugamba rwabaga ruhinamiranye rukomeye. Abasirikare bakuru b'inzego z'iperereza bavuze ko iyi gahunda ari igice cy'icyerekezo cya FDNB 23, aho igisirikare cy'u Burundi kizaba cyageze ku rwego rwo hejuru mu myitozo n'ibikoresho n'imikorere. Kugira ngo utsinde, baragize bati kugira ngo utsinde mu 23 bisaba kurenga ibikoresho bya gakondo, dukeneye ubushobozi bwo guhangana no mu gace ka metero 100, aho ubushishozi, itumanaho ryihuse n'ibikoresho bikomeye bigomba kuba bihari kandi tukabikoresha.
nimugero umusanzu w'ibigo bikomeye n'ubufatanye. Hari ibigo byo mu Budage byagiye bigira uruhare rukomeye mu guha igisirikare cy'u Burundi ibikoresho, harimo Bandasweri giherereye mu Budage, iki cyatanze abarimu n'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ubumenyi mu micungire y'imirwano. Hari kandi East Standby Force irimo gutanga amahugurwa kuri izi batayo z'u Burundi. Hari kandi ibigo bikomeye byagiye bigaragara ko byagiye bivanwamo ibikoresho mu Burundi bikazanwa ahangaha kugira ngo abasoda bari mu myitozo bitoze, harimo Académie Militaire de Gitega, ishuri ryigisha aba ofisiye ku bijyanye no gutegura ibikorwa bya gisirikare ibizwi nka planification opérationnelle. Ni mu gihe kandi hari État Major General des Armées igenzura imyitozo yose igamije kuzamura ubushobozi rwa FDNB ku rwego rw'igihugu. Ibi byose ni ibiri gukorwa ndetse byagiye bitegurwa mu rwego rwo kurwana ndetse no gukomeza imirwano mu bice bitandukanye. Reka dusoreze ngaha, ufyonde sabone cyangwa ukore subscribe dukomeze tubanda muri aya makuru ngaya.